pijanaca koji su naoružani išli okolo i maltretirali svako koga su videli, bez obzira da li taj bio njihov saborac ili prosto civil. Ovo je suvenir od glavnog zapovjednika Budžaka, uhvaćenog od naše jedinice. Ja sam uhvaćen. Čeletovi, Šešeljevici, Arkanovci, Lajinovićeva garda, Eli Orlovi, Bokan, interventni vod Srpske Republike Krajine, Žućin vod, Baždaje vod, vod za tihe likvidacije, apsolutno organizovan pljačkaški pohod. Hey!